Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV, muri kumwe na Kizimana Jean Pierre, ndi kumwe na geopolitical analyst Kofi. Wasuhuza abadukurikiye? Yego, twizeye ko bameze neza bari amahoro. Yaba tubona ibintu kimwe muri geopolitique nabo tutayibona kimwe, mwese mukunda kuza kuri channel, turabashimiye. Rero mu kiganiro cy'uyu munsi turi bwagaruke ku ngingo zigera kuri 3, aho turi bwarebe ku byasohotse ku ntambara ya Kongo, tufasha kutubwira uko bimeze, kandi iyo tuvuze Kongo bajye bumva ko n'u Burundi ako kanya bigendana. Noneho urize kutubwira no kuri contre offensive byasohotse ku ntambara ya Ukraine. Ndabizi ko iyi ntambara uri kuyikurikiranira hafi, urabona iyi ntambara imeze gute ubu ngubu? Intambara ihuza Wazalendo na UPDF ubu ngubu iririshe cyane, iri gufunctiona, dutegereje ko result ziboneka vuba. Kuko urabizi ko iramutse ihagaze muri ceasefire ntabwo result zishobora kuboneka. Ariko iyo harimo umuriro, diplomasi yavuye mu nzira, propaganda zavuye mu nzira, bari kuri front line, buri umwe ari ha focusinze, birihuta. None rero intambara ya Kongo target yayo ntabwo ari kurangiza M23 gusa. Target yayo no kurangiza ibibazo by'akarere. Yego. Icyo gihe rero kugira ngo tubone impamvu zo gutangiza iyo ntambara igomba gufata akarere kose, nuko yo muri Kongo ishyuha cyane. Itajya muri ceasefire. Ubu ngubu rero impamvu mbwira ngo iririshe nuko irimo irashyuha cyane, bizaakselera na ya target yo kwitangiza akarere kose. None ureba Wazalendo bisa nkaho yagabanyije ibitero aerienne. Ubu ngubu iri byo kwita infantry, bari gukoresha intwaro zo kubutaka kandi ziremereye. Noneho wabonye ko bazemo na special force igoma. Donc bafocusinze kuri terrain. Yego. Noneho rero kwa UPDF yo tutamenya amakuru yayo yasohoye, yo ntabwo tuba tuzi strategy kuri kubigenza. Yego. Twe tumenya Wazalendo kuko yibishyira hagaragara, twavuga ati twazanye special force, twagabanyije ibitero by'indege, dufocusinze ku butaka. Bakavuga n'intwaro bestaye ku misozi bakazivuga. Ariko UPDF ntabwo tujya tubyumva. Yego. Nagomeje kumva M23 ivuga ko gufata Goma atari ibintu by'ingenzi, ahubwo bazahitamo kuyigota. Byaba bivuze iki kuri iyi ntambara? No kuvuga ngo tumaze kubona ko Tshisekedi agomba gufungura intambara y'akarere kose, kandi Amerika ikaza kubona ko nta mu agent yasigarana. Burya Amerika nta muntu ukundi intambara kuyirusha. Iramutse ibonye neza ko intambara aka karere Tshisekedi yava ku butegetsi, CNDD ikava ku butegetsi, yahita itangiza. Ariko kwa kwibona ko ubwo Museveni ari we wava mu nzira, igashushanya ikabona ko nta muntu wazongera guteza akavuyo mu karere, kandi bashaka akarere gahoramo akavuyo. Baravuga ati Museveni ntajye mu intambara ntibe kujya atavaho. Rero ubwo ngubwo Amerika yo irimo irakora ibintu bituma Tshisekedi adatangiza iyo ntambara, ariko nubwo wabikora ukabikora, hari Tshisekedi yavuze ko uzakandagira. Ibyo Amerika ivuga, ibintu byose bavuga bikava mu nzira, none akahita asaba Pariroma uburenganzira. Urumva rero nubwo Amerika iri muri zo siranchese zo kubuza Tshisekedi, babwira UPDF ntikandagire Goma kugira ngo ibyo bintu bari kugenda basaba bitagwa mu maso. Niyo mpamvu UPDF ivuga ati twebwe ntabwo tuzayikandagiramo, ko tuzayigota. Ko kuyikandagiramo ni gutangiza grand photo. Naho barabizi. Uriya Tshisekedi ari amagambo, abantu babazi ko ari ibikina, ariko UPDF irabizi ko atari imikino. Yego. None rero ngewe UPDF ndi mu bantu bagira bayisaba ibitekerezo, ntabwo ni mwe mukandagira Goma. Kuko ngiye hari ibyo naba nifuza ko intambara y'akarere kose itangira. Ngiye nabasaba ko bajya Goma ako kanya, ibindi barimo ngo Sake ngo hose bakabireka, kahita bajya Goma. None rero kwa nyine UPDF irashushanya, ndogo Museveni ashaka kuvuga ati ni nkandagira Goma, bahita bazo intambara y'akarere kose kandi sinayisurviving. Kahita bavuga ati we nazajya ngi mu mpande zayo. Ese ubona gutya ubwo nibayizenguruka Goma, ntihagire ibyinjira wenda cyane ibijyanye n'ibiryo cyangwa n'ibindi bikoresho bya gisirikare, ntibishobora gutuma nyine wenda Republika ya Kongo iza ku meza y'ibiganiro? None se wafungira umuntu ibiryo akagoma akakureba gutyo gusa? Urana M23 yafata umuhanda umunsi wose ngo ugaburira Goma. Abandi zo bari bahe, ntabwo bashaka kurya se.
Aguma mu byo byashoboka ko ufunga umuhanda wose ngo urista ukawufunga wose boze babicaye bakora. Ibyo nigeze kumva ko nubundi hari ibitero bya gabwe by'ibisubiza. Ya nta hakoze umamura FADC ari bigoryi byo kwicara ngo bafunze umuhanda ngo bicaye. Yeah. Twabonye mu minsi ishize kuri X hacaracara video ya Samia Suluhu perezida wa Tanzania avuga ko ingabo za Tanzania yewe zitaje kurwanya umutwe wa M23 ndibuka ndumva narakagushe yarinze waba warakabonye mitambibona iyo turi bikore biganiro iyo bimpaye mitambibona ese byaba bivuze iki kuba yaravuze kuri ho yari ya video ni ya kera nge nari nyizi ko ni Suluhu yabivuze igihe hazaga ingabo za EAC none asobana ko Tanzania itazajya muri ibyo bintu cyo kurasa M23 nyine mu ngabo ngo za EAC ni none bakasa ko kantu bavuga ati ntabwo tuzajya kurasa M23 bahita bakazana muri bino bihe turimo bati dore Suluhu yavuze ko zangabo zagiye kuko ejo bundi hari zaje za Tanzania ngo bavuga ko zangabo do bakasa ko kantu bavuga ntituzarasa M23 tunyuze muri EAC nibyo bahise bagarura ayo nyine iriya ni propaganda ariko nyine Tanzania bayakira uyoboye SADC yavuze ati mwebwe plani no kurasa M23 ariko sikyo tugamije hari indi gahunda muzamenyeshwa ubwo niyo yabitegereje nagomeje gukurikirana amakuru agenda avugwa kuri bihugu Kongo yewe n'u Burundi nza kubona abarundi barafunguye consulate muri Bukavu ese ko ambassade n'ubundi y'u Burundi yari hari muri DRC haba hari itandukaniro riri hagati ya consulate office na ambassade Yes biratandukanye cyane kuko ambassade ni full diplomatic missions uvuga ngo ibihugu urya igihugu kigira political activities economic activities na cultural activities rero ibihugu bishobora guhuza iyo mirimo muri ubwo buryo butatu iyo mu bifatanyije gutyo iyo ni ambassade bikora kuko urumva ni ibintu biri privilege ariko iyi ambassade igomba kujya muri capital city y'igihugu none ari usanga igihugu gifite indi migi strategique itari capitale gusa none y'ubucuruza cyane cyane none ukabona hari abanyagihugu bawe bakora muri uwo mujyi batabasha kubona twangombwa twihuse ku ambassade iri kure iki bifata bigatinza service mukashyira ka office k'icyuka bita consulate office kurya zageza akahita afata aga service agenda iki urumva ni special case ya ambassade muri yo area yewe numva rero yari ikenewe nabonye na DRC nayo izayifungura mu Rumonge bura rero ibukavu bivuze ngo hari abarundi ba businessman bagorwa no kubona utuntu kuko ambassade iri kure iki bakahita bazana ka office aho ngaho ubwo n'abakongomani kubera bazayibafungurira mu Rumonge ubwo ni in exchange ubundi se kuki intambara ya DRC kuva yatangira twagiye tubona uburundi burushaho gufatanya na DRC mu bintu byinshi ubundi byaje kugaragara ko akantu kose abarundi bakoze muri relation kababaza abantu bitwa abagande kandi ubundi wari tension z'intambara mugakora akantu mukabona kababaje adversaire ntabwo mugashyira hasi murakakserera nimba ro bikorera utuntu muri relation ukabona abagande kuri twitabarize none mubikora kenshi mpamvu uzajya ubone Vice na Kisekedi bakoze ibirori bagafungura utundi tuntu nk'izo consulate ni dongo ni buryo bwo kumenasa abaganda bagati dore twe turibanira neza nta bibazo bihari aba businessman bacu bajyara nabandi bakaza hano niyo mvu turi gukenera ama consulate ubundi consulate ni result yuko umubano wabaye mwinshi no kurushana warenza ambassade ukagera mu zindi area zindi z'igihugu ubwo ukaba decentralized ukagezwa henshi cyane rwose ibyo bintu rero ko bibaza abaganda bazajya bikora inshuro nyinshi ubone bari gukora amasezerano yahuza ibisirikare byabo abaperezida babo bakora ibirori bafungura ama consulate bagire bate bahana inkunga bagire bate kandi nkawe bagomba kubisaba kuko bafite uburenganzira nk'abakuru b'ibihugu bayoboye hano abazi ngo Kongo n'u Burundi kubana neza ngo bagomba kubisaba ntawe bafite ibihugu biri independent cyane ukunze kutubwira ko igisirikare cya Kongo n'icy'u Burundi ari ibisirikare bihuriye kuri iyi ntambara neza cyane rwose yewe ukanemeza ko stoke z'intwaro za Kongo Evariste ashobora gufatamo iyo ashaka intwaro yose iri hari Evariste afite uburenganzira bwo kujya kuyifata akayikoresha mu ntambara igiye watera u Burundi ese leta y'u Burundi wayiha cyizere kingana iki
ko ibi bintu bizaramba kuko urabizi hari ukuntu umuntu asimbura undi ku butegetsi akaba yahindura amasezerano bari bafitanye. Byaterwa umubano Evariste afitanye na Tshisekedi wapfa igiye muri Central uko Amerika ibishaka ko bigenda ariko bigenze. Nukuvuga ngo ivanyemo Chine na Putin akananirwa kujyamo. Amerika ikagumamo yonyine. Uvuze ngo muri Afrika itavuga ati Afrika uko yari yarapfuye guhera 8-6 kuza kugeza Chine itaragera muri Center bariko byongera kuba. Nukuvuga ngo hano mu karere Museveni akomeye Kongo itagira perezida sende ditari strong niko Amerika yahitangire kabisetting. Noneho rero kugira ngo ubwo Biden yahitaranira ko muri Kongo hajya Salva Kiir itazi kwandika no gusoma kugitaza ikora project zo kuvuga ngo igihugu ngo ni icyacu ngo amabuye na yacu ngo sovereignty ni yacu. Noneho icyo gihe bakahita batesha umutwe na sende dikajya mu kavuida kora project zo gufasha Kongo mu ntambara. Icyo gihe rero nibwo ayo masezerano basinyanye yapfu kumva ntago baba hari politike ifavoriza ibyo bintu. Noneho rero impamvu mfite cyizere ko bizakomeza nuko Chine kuva muri Center bitazashoboka. Ndetse na Putin nawe azaguma ya praying ibintu byo kujyamo. Nubwo atajyamo vuba bitewe n'ahanyura. Ariko azaguma kuri izo mekanizmi kuko intwaro zo kumena muri yo ntambara zaba zifite. Rero ubwo ngubwo urumva ko Kongo n'abarundi bo bafite amahirwe yo kuzaguma gukorana bitewe nuko muri Center uko Amerika ibishaka siko biri kugenda. Ese ubundi kuba leta y'u Burundi yakizera stock ya Kongo ntibishobora kuyigwisha mu mutego kunanirwa kubaka stock yayo ikaba yarirengagije stock yayo. None rero abarundi nabo ntago bajya bakora ku buryo stock yabigoma nta kintu kirimo ngo nuko ya Kongo yagira. Abarundi nabo wabonye ko na Putin ubwe hari ibintu yazanye harabyintwaro. Abarundi rero nabo ko bazaba bagenda bagira fund bazajya bibuka ko bagomba kugura intwaro kuko ibihugu byose byo kwisi ubungu ama stock biri kuyapakira. Abarundi rero ntago bazasigara kuri icyo kintu. Nese wavuga ko Burundi se buri mwijuru butazahura n'intambara. Ubwo rero nabo barakora ama stock yabo ndetse no muri 2040 Burundi nemeza ko nabwo buzaba ufite stock yaturitse akarere kose muri 2040. Kuko plan zose Evariste Imarazi projecta muri 2040. Iyo abari nka vision yawo nicyo cyerekezo. Nicyo cyerekezo bafite ubu 2040. Ibintu byose niyo bari ari kuvuga ati hano tuzatwabigezeho. Rero nureba hano Burundi buri kuntu buri pivot géopolitique buri sensible bibukana ikintu bita capacité militaire. Urumva ro stock iz'intwara zafite icyo gihe nayo shaka kuzaba ifite ubushobozi bwo guturisa akarere kose. Donc imeze nka FARDC nka Kenya, Angola, bino bisirikare tuzi. Hari abantu bavuga ko M23 kuba iri kurwana na coalition irimo FARDC, Wazalendo, Abarundi, South Africa, Tanzania, Malawi yewe nimba nazo zizaza ngira ngo cyeka zitari zahagera. Bavuga ko M23 ari igihangange kuko nta kwitagize. Ese weho mubibona kimwe? Nimba ariko koko babibona burya tujye tureka kurenganyiza abantu revo y'ubwenge bafite. Burya ari igihe umuntu abazi ko mu ntambara hakora amazina. Ukavuga ati M23 nimba arimo amazina abiri gusa. Ariko nkaba mbona muri Wazalendo ho ahari amazina ari menshi donc FARDC abarundi ngo nabo ngo barimo donc bafata Wazalendo bakayishyira ibintu byinshi ngo harimo abarundi ngo harimo umutwe X harimo ngo FARDC ngo SADC Tanzania bagashyira ibintu byinshi cyane. None yari muri M23 agashyiramo amazina abiri gusa. None yazi ko amazina ari yarwana intambara avuga ati se ko aya mazina birahanganye n'aya mazina menshi ngo si bihanganye. Kuko azi ko amazina ari yarwana. Umubare w'amazina. Ariko rero ngewe nzi ko amazina atari yarwana intambara. Nzi ko arwana umubare w'abasirikare. Nureba UPDF Museveni afite capacity yo kweza abasirikare 100 ku munsi bagapfa ntagire umubabwira ngo bagiye. 100. None nureba SADC yazanye abantu 500. Tanzania yazanye abantu nimba ntago babageze mu gihumbi. Kuko SADC yavuze ko izazana abantu batarenze 700. Uru Museveni washobora kuzana 100 nta muntu umubaze ngo bagiye. Nese 700 urumva bihuriye. Nubwo ari amazina menshi ariko ubusanga umubare w'abasirikare ntawo uhari. Ari bake. Oru wa undi witwa PDF gusa washobora kuzana 200 ntajye umuntu umubaza ngo bagiye.
ubwo muri make abantu ntibita ku mubare ugize donc abantu bite ku mibare iri kuri tere apana imibare y'amazina. Yego. Ariko nimba ugendera ku mazina mu burenganzira bwawe bwo kuvuga ko abo bantu bakeya bakomeye kurusha abandi benshi. Yego. Ariko nanjye nimba nkubwiye ko atari ko mbyumva ntukansakurize. Ntihazemo menasi. Yego. Ese ubundi ukoze projection wowe ubona iyi ntambara ishobora kuzarangira gute? Ubundi ngiye ntago njya ndeba ngende objectif y'intambara kuko ngiye intambara itangiye mbanza bari kwirwana n'icyo bagamije. Iyi ntambara ni y'amabuye. None reka ndebe nimba Museveni azavuga ngo iranium yayiturashaka ngo bazayimuha. Yego. Ndebe nimba ngo Kurutayiro bayashaka ngo bazayimuha. Ntibizashoboka. Kuko ibyo byakunda Kongo yowe na Salva Kiir. Yego. None haje umuntu uvuga ati national sovereignty igomba kubahirizwa. Yego. Kandi bigaragara ko umuntu umushyigikiye uri muri center atazavamo. Ahubwo ashaka kujyamo n'undi yitwa Putin. Nese umva atazaguma kaharanira ibyo bintu. Yego. Ngambwira kuntu neze bumviye intambara izarangira ageze kuri objectives. Ariko urareba ashobora kuvuga ati bashobora kwibarikaniza kuko nubundi intego ni ukwibarikaniza. Ayibarikanije si yaba bigezeho. Museveni abarikaniza Kongo. Yego. Nakubwiye ko yarangaye ntiyabikora hakiri Salva Kiir yitwa Kabila. None haje umuntu uzi definition y'igihugu. Yego. Uzi ko igihugu gifite umutungo unasobanukiwe geopolitique areba muri espace geopolitique akavuga ati harimo umuntu wankigikira bino bintu. Burya Kabila ntabwo arazikura muri center. Ntabwo yarabize avuga ati umuntu muri center wankigikira ninde mu bintu bya nyagwanira sovereignty. Ntabwo yabasha kura m'ibyo bintu. Yego. Kandi shini igera muri center muri 2013 Kabila ari ku butegetsi. Yego. Kuki ata profession kaziyo avuga ati reka ntangire nubaka igihugu nshingiye kuri umuntu uguyemo hano ko yankigikira. Kisekedi rero yaje abize. Aravuga ati Amerika burya ntabwo yonyine ikiyoboye isi. Ndamutse nshoye intambara n'iki byose ntabwo Museveni yapfa kunsinda. Yego. So rero nuko nguko bimeze. Imvango y'intambara Museveni azava mu nzira neza gutya mubona avuye mu nzira. Yukoze ngiye nkoze project kuko ntazagera ku ntego. None nuyoboye Kongo hari ibintu ari kubwira Amerika akavuga ati none kujya nimba wemeye ko biba. Dusubira inyuma mu kare nkubwira ibintu bibangamiye bive mu nzira. Yego. Akahita proposa UPDF kwiva mu nzira. Urumva Museveni ntabwo azatsinda no ntambara. Kuri Twitter twabonye mu Muhozi yemeza ko UPDF ari igisirikare gikomeye yewe muri Afrika ko kiri strong. Yewe ibi yabitangaje ku itariki 3 z'ukwa kabiri uyu mwaka. Ndetse anavuga ko mu myaka 22 yose ishize yarwanye mu ngamba UPDF yagiye irwana. Ese uremeranya nawe ko ari igisirikare kiri strong muri Afrika? Muhozi afite uburenganzira bwo kuvuga ko igisirikare cy'igihugu ofete bundi ahantu tutemera ngo nuko avuga ko UPDF ari igisirikare cy'igihugu. Uganda nta gisirikare igira. Umuntu ugira igisirikare ni Museveni wenyine. Yego. Kuko nakubwiye ko intambara abashoramo ntawe wabaza. Yari cy'igihugu inteko nigomba kwemeza ibyo bintu. Yego. Sinzi babonye muri Nigeria uri yaravuze ngo tuzoheza ingabo hehe muri ECOWAS zigiye kurwanya. None senira mwangira. Bivuze ngo ubundi icyo gisirikare ni cy'igihugu. Ko think tanks ziri gutanga ibitekerezo. Yes. Ntabwo ushobora kubyuka uvuge ngo uruheza abana b'igihugu ahantu nta muntu wabajije. So rero hari Uganda nta muntu Museveni ashobora kubaza ngo noje abasirikare he. Bivuze ngo nike ntabwo ari cy'igihugu. Yego. Ibyo ndumva byumvikana. Aho birumvikana cyane. Urumva ro Muhozi kucyo tutemera ngo cyambere nicyo. Ikindi nk'umuntu nkangize uburenganzira bwa muntu nimba Muhozi avuze ko igisirikare cye ngo gikomeye nibwo yavuga ku isi n'ijuru arabyemerewe. Yego. Ariko noneho biterwa naho n'uwabibwira. Hari ashaka kwibwira bakemera ngo. Hari nkange elite ntashaka kwemera ibyo bintu. Yego. Ngiye mitavuga none nkurikije mekanizme z'igisirikare ndeba. Kandebe nimba ibyo uvuga byuzuje izo norme. Kugira ngo ugire igisirikare gikomeye icyambere cyo nuko kiba kiri professional. UPDF ntabwo ari professional. Ko nakubwiye ko ni igisirikare cy'umuntu. Yego.
ikindi turebe bije ya UPDF uvuga ngo ni nguri strong muri Afrika nta nubwo irageza na miliyari y'idolari ya bije iracyari hasi cyane neza cyane bakoresha niba ari miliyoni 800 z'amadolari ku ya bije make no the testing conscience militaire ya UPDF ntayo aho ngaho abantu bashobora kudahita bumva akavuga se ko tubona UPDF irwanya ubushatse kuvuga gute conscience militaire ntago bisaba ko uruha abasirikare benshi nimba nabwiye ko umuntu ashobora gufata abasirikare 20 akabaroha ejo akazana abandi akabaruze ngo abo bantu bari kugenda akahita bapfa ndumva bari kuvuga bati n'undi intambara turwana ntacyo zimaze yego kahita baniyahura donc sa conscience yo ntambara none reka turere za force ya UPDF ntayo abantu kuko ikintu kizakubwira umudafite reserve force yego uzare abantu yoheza ku ntambara n'abantu bafite nk'imyaka 18 21 kuko ko nta reserve force y'abantu bakura afite yego none igisirikare cyubakiye ngo kuri liberation urabizi ngo UPDF ngo yaboye Uganda ngo barabohoye yego noneho hari igihe abantu babohoye nyuma baza gusanga barabeshywe donc ibyo babijeje nta n'ikintu na kimwe babonye kongera kumubwira ngo umusubize mu ntambara rero biragorana niyo mpamvu nta reserve force bafite abaka reserve force baba babeshya ibintu ntabyo babonye ntabwo ushobora kubasubiza ngo babyemere yego basumva UPDF ikomeye muri Afrika gute ono ibisirikare bifite amabije bifite amakonsiyanse militaire biri professional birahari biteye ubwoba nuvuga ngo ubundi bisirikare biri strong muri Afrika iya mbere ni FARDC yego iya kabiri ni Egypt iya gatatu South Africa iya kane ni Nigeria ese urakeka ubundi ari iki cyaba giteye Muhozi kubivuga muri iki gihe ubundi umuntu witwa Muhozi n'umuntu witwa Niyonkuru nibo bantu bashobora gukora propaganda ya M23 ikajya donc ikaba iri elite yego Muhozi propaganda akora nemera ko ziba ziri elite afatanyije n'umuntu witwa Niyonkuru nawe uzi icyo twita propaganda yego bahuza ubwo bumenyi bagakora propaganda M23 yumvikana ariko iyo currency ya Niyonkuru donc haba currency ya Niyonkuru ntayihari ariko undi Muhozi ibyo avuga byose nibyo ni propaganda pour elite ese ko cyundi Niyonkuru M23 itamwegera ikibazo nuko kumumanipira nanone kumwegera kumubwira ibyo bintu wabanza ukamubwira ukuri kw'intambara urimo yego akabanza akayimenya ukamubwira umuntu ugufasha udaciye ku ruhande kuko ibyo bintu nibyo yakubakiraho propaganda akazishushanya neza akabasha kumvisha elite ibintu murimo pani ibintu by'icyuka tubona biraho donc wabanza kwambwira ati M23 byo ntabwo turabakongomani turabagande iyo ni step ya mbere ahubwo no okay noneho icyo turwana nibuye yego okay ibyo ngibyo birubinyemereye nje nakora propaganda iteye ubwo bumva koko propaganda twabonye ko ari ikintu kimwe ari ishami rikomeye mu ntambara neza cyane umuvugizi wungirije wa M23 aherutse kuvuga ko bafite ububasha yewe n'intwaro zo kuba bafata Kinshasa ibi yabiganirije ikinyamakuru kimwe hano tudashatse kuvuga weho urumva mwemeranywa hoya ntibishoboka ntabwo bishoboka kuko nge nakweretse ko nimba umuntu atinya ngo gukandagira muri Goma yego yazagira Kinshasa ryari arakwibwira ati ngiye burya Goma ntago nayikandagiramo ariko byibura nzange inyuma yayo yego ngambwira kununu wajya Kinshasa nimba umujyi none ureba umujyi urimo leta urimo ibintu byose yego none uwo muntu uyoboye leta yaravuze ati umujyi uri mu birometero 200 unturutse uwo nukandagiramo tuzahangana none koko watinye kukandagira mu birometero 200 yego ngira ko no wakandagira muri wa wundi yicayemo ukabitinyuka byo biragoye watinye gukandagira mu birometero 200 uturutse uhereye ahari ariko none nk'umuntu ngiye bayize ibitekerezo by'umuntu ntimba koko ariko abibona we yahagera ubwo yahagera
ariko ngewe ndanariza koko nkarari mba wahagera. Yego. None rero nuvuga ngo urebye uburyo sinaguye ko Tshisekedi afite icyo twita Space Force. Yego. Niwe muntu ifite wenyine hano mu karere. Space Force. Space Force ruvuze ngo ni Air Force question satellite. Yego. Ziriya drone z'abashinwa zifite ubushobozi bwo kureba urushishi uri ku butaka iyo iri muri kilometero 5 mu kirere. Kandi koko iya screenshot wigeze kunyereka wanyeretse ko nibura ishobora kurasira ku buturumburoke bwa metero 500 ubwo bivuze metero 5000 bivuze ngo kilometero 5 zose ikare kuri gisaso hasi. None babasha no kuzuminga urushishi ruri ku butaka bakarubona muri kilometero 5 kubera bakoresha satellite. No lift lens iteye ubwo. Noneho rero umubwire ngo umuntu ahereye no Kivungu aragiye ngo ageze Kinshasa ntabwo bataramubona mu gihe yabasha kubona urushishi. Ubwo nese ubwo wacahe batareba. Nabo bashobora kuba bafite CH4. Mbo CH4 niza abashinwa cyeka wenda Biden azibaguriye. Wenda Museveni akavuga ati dukeneye CH4 natwe kugira ngo wana Tshisekedi yarazizanye iki byose. Erega Museveni Amerika yigize kumugurira Sukhoi kugira ngo akange ba nkuru nziza ba Kabila bamugurira Sukhoi. Kuzimugura uvuga ngo bamuhaye ideni arazigura. Yego. Kuko ntago Uganda ishaka kugura Sukhoi ku mafaranga abavanye ngo bafite ngo muri bishi. Bafata ideni ukajya kuzigura. Kandi Museveni afataga ideni muri IMF na World Bank. Kandi urifata babizi ko ari byo ugiye gukora. Yego. Bize ngo nko babazi kuguriye. None icyo gihe Museveni kugira ngo akanga akarere. Yego. Ikintu cyambere yarasabye no kuvuga ngo nimba nshinzwe gutesha umutwe Kongo. Muyishyira mbarigo z'intwaro kuko baguze intwaro sinazi barusha. Yego. Niyo mpamvu Kongo yahoraga mu bihano. Kugira ngo iki tazagira capacity zo kurwana intambara zizaziba muri Ituri no Kivu na Sud Kivu. Tshisekedi aje abantu bamugira inama bambe n'abashinwa gati wowe banza uvane hambarigo z'intwaro cyo kintu cyakishe Kongo. Ugura intwaro zihagije. Nibwo uzakanga abo bantu. Noneho aziguze. Yaguze intwaro yaguze Sukhoi muri donc kwa Putin bamuha Sukhoi. Nono Chine burya nubwo iri muri center ariko hari ukuntu itinyama Amerika ukuntu. Burya ntago yaguha intwaro zikaze ufite sanction y'Amerika. Ufite ambarigo. Wabonye ko Chine iba yifashe mu kumuha drone ntago azimuhaye kandi ari zifite. Yari zifite. Na Tshisekedi afite n'amafaranga yo kuzishyura ariko ntiyazimuha. Yego. Mbo noneho aguze Sukhoi hariya. Biden yahise abona ko Tshisekedi afite ubuhirimbanyi bwo kugura intwaro nubwo afite ambarigo kandi Putin niba ari kuransa intwaro ukaba bari kumugura intwaro wenyine. Bivuze ngo muri stock y'aka karere abantu bashaka kwigumuruza asanga ari intwaro z'abarusiya gusa. Niyo muna ba Traore na ba Tian. Yego. Ibyo rero ni ikibazo kuri Amerika. None ravuga ati ubwo Tshisekedi aransinze. Yego. Ngomba kumukura ambarigo kugira ngo nanjye inorobi azanye yo kugura intwaro nyiryeho. Sibyo? Yego. Niyo mpamvu Tshisekedi yahise agura Pash muri Amerika. Yaguze n'ibindi bitwaro biremera na zati kamuzazi bazereskera na n'izindi bitazikaza atajya sora bita surface to air missile. Nta n'umuntu uzifite hano muri Afrika. Kongo irakomeye ariko bari abantu gisirikare giteye ubwoba cyane. Nukuvuga ngo rero ahitagura n'ibyo byo muri Chine byinshi cyane arabigura buze ngo ku ntwara ahagaze neza. Rero ubu ngubu Tshisekedi rwose abantu bamwitonde ku kintu bitigisirikare. Niyo mpamvu ashaka kuvuga ati ngewe intambara intwaro mfite kuzikoresha ku butaka bwanjye ni ikibazo. Intambara ubwo yagukifata akarere nge nkora za za shares zigwa mu ahandi hantu. Uyu muvugizi wa M23 yakomeje avuga ko ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi bwagomeje kubangamira cyane abanyekongo abakongomani. Yewe amvuga ko icyakemura ibibazo bya Kongo hano mu burasirazuba ari ibiganiro.
ese wewe ibyo bintu koko ni gutyo byumva? ibiganiro nanjye nemera ko ibiganiro bikunze nta ntambara zabaho. Ariko ikibazo cy'aka karere nuko kugana n'umuntu bitabishoboka. Nuvuga ngo Museveni muraganira. Noneho ibintu bikagera kuri some mu kumvikana. Yego. Bwacya mu gitondo kumva ngo byaguye mu mazi. Bivuze ngo rero nuko ikibazo nyakuri kiba kitavuzwe. Yego. Niyo mpamvu ibiganiro muri kano karere bidashoboka. Iyo bagiye kuganira ibibazo bya nyabyo bituma barwana ntibabivuga. Ese ibyo bibazo donc Museveni avuga ati nge ntabwo nshaka ko CNDD yitegeka abibabwire. Yego. None avuga ati nge ndashaka balkanization abibabwire. Bajya mu bindi ngo bya economy ngo abaturage ngo guhuza ngo iki byose ngo bambuka kandi sicyo kibazo. Ese ubundi bwo abivuze urumva ameza y'ibiganiro yaba none kubwira umurundi ngo CNDD ngo iveho na struggle yagize. Yego. Ntabwo mwakumvikana. Kubwira Kisekedi ngo balkanization iveho na koruta ya Rubaya na Iranium ya Ituri nawe ntabwo ashaka kwemera ibyo bintu. Yego. Niyo mpamvu rero muri politiki ibiganiro byanze igikurikiyeho ni intambara. Muri make nta kintu. None rero uwo nguwo uvugiye mu Ventura yavuze ngo Kisekedi ngo ubutegetsi bwe bubi. Yego. No burenganzira bwe kubivugwa n'uri Kisekedi yavuze ati ngiye kunenga biremewe. Ariko noneho hazagira umuganda uvuga ngo ubutegetsi bwa Museveni ni bubi. Nicyo uzatubona icyo bita umuyobozi. Yego. Mubije kuri kutamara y'inoti 3. Kuko ubwo Kongo ni ikigaragaza ko hari freedom of speech. Yeah, freedom of speech, freedom of press. Bihara birahirunze rwose byinshi cyane. Yego. Noneho Kisekedi burya niwe president muri kano karere uzi ko abaho ikintu twita Sena. Rebe jondi yaravuze ati nge nzabaza Sena. Yego. Kwimpa uburenganzira bwo gutangiza intambara y'akarere kose. Mbwe undi president wigeze asaba Sena uburenganzira muri kano karere. Ubwo si byaba biterwa nuko ari umusivile se? Oya. Nukuvuga ngo gusaba Sena uruhushya ntago nese ba Buhari bo ntibajyaga babisaba Sena kandi ari abasirikare. Buhari wayoboye Nigeria. Yego. Yajyaga asaba Sena permission yo gukora operation kuri Boko Haram. Isi ari umugenerali. Yego. So rero umuntu yaba ufite ubutegetsi buri gutakabazi ko habaho inzego za leta. Akanazigisha inama. Impamvu nuko yanze kubahiriza ibyo M23 imusaba ntekereza ko ari bwo butegetsi. So rero impamvu Kisekedi atagomba kujya mu biganiro M23 burya nanjye ndabishyigikiye ko atayijyamo. Nuko mwicaye aho ngaho ibyo tuzi n'itangazamakuru si byo mwavuga. Yego. Kuko nta kuntu Museveni yaza avuga ngo arashaka ngo amabuye ya Kongo nk'aharaye. Ntibishoboka. Wowe wabura umugabo umuraho ngo iyi nzu yawe ureba. None ikibikiro cy'umuntu ubushaka nk'ibyo bintu. Yego. Ashaka kuvuga ati umukozi wo mu rugo n'uwanjye ukamumuha. Abana bawe mpamo 2 ukabamuha. Bikazati tukagwe ati n'umugore wawe burya n'uwanjye. Donc umuntu usaba ibintu byo kwigwizaho ntago ajya ahagarara. Umuha kimwe wamuhira niyumu ejo koruta. Diyama. Gasegereti ugasanga igihugu cyose ngo niki. Nise ubwo urumva ibyo bikano byashoboka. Kata. Ho bishingiye ni habi cyane. Donc gemba ngira ngo tu discussing nk'abantu elite. Wowe ubyo wabikora. Oya none se wakemera nyine gutakaza urugo rwawe. Bishoboka. So rero ubwo ubundi abantu nibemere ko nimba umubiri yaravuze ati Kongo ni. None nyuma hakajya hama leta ngo yigenga. Yego. Ubwo ubahiriza ibyo bintu. Keretse wenda ayo mareta abashije kugira ubwenge akicara wenda akaba yakora hiyo mirongo. Ntabwo byikose nibya. Bakavuga ati wenda dukore federo. Ikibazo kinda rero nacyo. Nguvuga ko umuntu ashobora afasha ubutegetsi. Ibintu byose abifite. Yego. Habura Museveni ubugande n'ubwe bwose ujye ubona ko ni inka zuzuza imisozi ura barimo aramena sabira bitiribi bindi ati dore mwe nta mukigira n'izacu. Twarazifashe zose. Niyo mpamvu ajya kwiza akajyana n'umunyamakuru. Buriya wowe ushobora kujya bira nta miningi bifite. Kuki atagiye yose agiye kuzana nta kamera ntago yazireba.
oya turabizi ko nta action yipfa ubusa muri politiki. aha nimba umuntu agiye kureba inka akazuza umusozi akajyana n'itangazamakuru bivuze ngo hari umuntu arimo aramenasa. Yego. Nukubwira bira bitiribindi by'abaganda ati mwe nta nka mu kigira twarazifashe niza. None rero umuntu yafashe inka zose n'amasambu yose kumbwira ngo mukore federo tavuga ati si ibintu bigiye se. Ugasanga niwe ubaye wa mbere mu kubyana. Akahita avuga ati reka reka ibyo bya federo ni icyuka ngende perezida nyoye igihugu cyanjye. Ako byo ikintu cya power sharing cyagorana. Buriya gukora federo ni ibintu bisaba ubwenge cyane. Step ya mbere gukora federo nuko abantu bayoboye izo party batavuga ngo ibintu ni ibyabo. Ahubwo kuva ko ibintu ari common. Yeah. Noneho nimba ari common uyifite mu gahugu gato niba gwa ngo iraguka urahita ubyemera. Yego. Niyo mpamvu European Union ibihari. Donc uyoboye Ubudage France ubirigi bavuga ati burya iki gihugu ni cy'abaturage ntabwo ari cyacu. Yego. Mureke dushaka uburyo dutera imbere twese. None ukaza gusanga ukeneye n'abandi bantu mukibuza gutyo nibwo mukora federo. Niyo mpamvu hari abavuga ati nta mu president hano uzavuga ngo igihugu ni iki. Yego. Azajya aduhari projet azakora ave mu nzira hazondi. Yego. Muri Afrika umuntu azavuga ngo igihugu ni iki, ngo igisikare ni iki, abaturage nabe amasambu nayi. Uwo muvuga ngo byose ni ibyo bambwira ijambo federo. Reka da. Ko urumva ikintu mu mutwe harimo ibyanjye kurusha. Nge donc ibintu byose niwe puissante. Ntabwo umuntu yakwemera federal. Nimba federal imaze kwanga rero bivuze ngo umuntu yubahiza imipaka ye. Ntabwo byuka mitondo uvuge ngo hano ngo hari ahacu. Oya kandi wanze sharing. Niko nge byumva. Yeah. Sawa. Hari itangazo tubonye risohotse mu kanya gashize riturutse muri ambasade ya Amerika i Kinshasa. Yewe risaba ko M23 yashyira intwaro hasi. Yewe ndetse inasaba n'igihugu cyo muri aka karere kuba cyavana ingabo zacyo ku butaka bwa Kongo. Ese ubundi kuki muri ambasade zose ziri Kinshasa kuki Amerika ariyo yabifite ububasha bwo kuba yasohora itangazo nk'iri risaba M23 kuba yashyira intwaro hasi yewe n'icyo gihugu cyo mu karere gukura y'ingabo? Nuko iyo hantu hari tension z'intambara abantu benterivona na abantu bari muri centre géopolitique. Yego. None ureba UPDF na Museveni umuntu ugomba kubabwira ibintu bakabyumva na Amerika kuko niyo bari ni favor yayo. Ntabwo Chine ishobora gusohora amatangazo avuga ngo iki byose. Chine ikintu ikora muri Kisekedi. Ikamuha capacité zose akeneye kugira ngo akore frappe kuri akore rapport de force kuri Amerika. Burya ni Chine ni nkari ibikora. None ugomba gusohora amatangazo rero iyo izo rapport de force zigiye en place ziri kugira result nibwo asohoka ayo matangazo ubona. Yego. Biden ubwo abwira abantu bati turi gutsindwa ni muve muri ibyo bintu. Muvana ingabo mugire akabibwirira ubwe. Yeah. Impamvu nabwiye ni bundi gukemura ikibazo cya M23 akenshi ntabwo ari ngombwa no kuyirasa. Iyo ukoze rapport de force zikanga Amerika ubwa irabihamagarira. Ubwo butangazo nicyo babuvuze. Ko nukubona imbaraga mbese FARDC ifite kavuga ati ya ntambara y'akarere yazuka. Kavuga ati o kugira ngo avuke intambara y'akarere iyo ubwayi yagenda ibihamagarire kanabamenasa ikabashyira ku mugaragaro ati nimwege muteza akavuyo. Kandi ari yo yabibashoyemo. Akundi. Ese aya matangazo yo gusaba M23 gushyira intwaro hasi yewe n'igihugu cyo mu karere ko ibi bintu Amerika ikunda kubihora ibisaba ariko ntitubone umusaruro wabyo? Mbona uko Amerika ushaka gukora nyine rapport de force ukayikanga uwo munsi kayita isora ku gatangazo. None iyo bukiye mu gitondo niyo mpamvu nabwo ngo ihora muri zigizago. Uyu munsi ishyigikira Segedi ejo ikamumenasa ejo ihora muri ayo. Impamvu rero ihindaguranya nuko none ifite umujinya wuko Chine na Putin bashaka kuza muri center kandi Kisekedi abashyigikiye muri ibyo bintu. Hari yabyuka yagize uwo mujinya akahita kumenasa mu kantu runaka. Niyo mpamvu uzajya muvana bavuga ati ngo bari Amerika nubwo ishyigikiye Kisekedi ariko no mu bamugambanira. Iyo kugambana riza ari uko yatekereje ko Renouveau de Monde yarashaka kubaka uri mu bantu bari kwisenya.
ese ibyo si byavuga ko wenda Kisekedi noneho aba yakoranye na Amerika gusa se akipakurura Uburusiya n'Ubushinwa? sumva byashoboka. Kisekedi arimo arashaka icyo twita triple balance of power system. Yego. Ibyo bisaba ko abantu batatu bari muri center. Nese Kisekedi yaba yobeye amayeri ya Amerika, ukoranye na Amerika gusa ikaguma muri center. Niki kikubwira, nakubwiye ko Amerika yisanze muri center yonyine. Yahita ivuga ati Kongo aho yarigeze itungana n'ibyongere bigwe mu mazi. Kuko ntago Amerika block gusa ntago bashaka Kongo ifite umuperezida ushaka kuza akagutuka uri perezida w'Abafaransa, akagutuka imbere y'abaturage b'icyuka akagutuka. Yeah. Ntago bashaka Kongo umuntu avuga ati ngo amabuye y'igihugu ngo nayacu. Kandi ababirigi barakoze cyago ngo kingana kuri ngo amabuye bayakonsolida barayabo ntajye umuntu uzaza asakuza. Yego. Ko urumva bisanze muri center urumva bakorana nawe. Cyo ntibishoboka. Nuvuga ngo Kongo itungana igihe hari umuntu wundi uri gukanga Amerika muri center. Noneho reka udufashe kureba ibyasohotse kuri le contre offensive, ariko mbere yuko ubitubwira urabanza usubiza ikibazo cy'umukunzi wa channel ya Rwanda Burundi TV witwa Tade, wabajije ikibazo muri comment yibaza nimba Putin koko atashobora kwitabaza nuclear weapon, izi ntwaro za kirimbuzi abonye agiye gutsindwa intambara. Ngiye Putin yanyibwire ko isi idashobora kubaho nta Burusiya buriho. Ayo magambo rero icyavuze ni iki? No kuvuga ngo okuya ngo Burusiya we barikanize. Yego. Isi nizaba barikanize. Ndongo kuvuga ngo ageze kuri tension yabona ho Burusiya bugiye gushwanyuka. Ahubwo isi niyo yatishwanyuka noneho. Bivuze ngo yatabirekura. Afite iyo capacity. Hoya nese abugira ngo bivuga ki nta munya gitugu uvuga ikina kina. Ntabwo isi igomba ko nta Burusiya buriho. Bivuze ngo byose byaturagurika. Ahubwo kereka ubanje kwica Putin none ukabarikaniza Uburusiya nyuma. Ubwo bivuze ko egale Putin egale Uburusiya. Ukibona Putin umenye ko Uburusiya nubango mu gihe Putin ukimubona gutya neza ukamubona. Yego. Nta gushaka kubarikaniza Uburusiya ngo nawe usigare. Ese ubwo binagaragaza ko think tank iri hasi mu Burusiya? Ntayihari. Ntayihari hari. Abire kwibisasu ntaho bitangiye. Ntabwo ari nka Trudeau ushobora kuvuga ati mubirekura akaba ati indubirekura se. Putin nta muntu amubwira ngo ndibirekura. Reka. Byahita byiza. Ko ubwo uhise unatuma nibaza se ubwo human right muri Russia iyo ntayihari. Rimba twarabonye ibihembo atanga. Nukuvuga ngo ikintu bashaka ni iki? Yego. Nuvuga ngo Putin intambara yo muri Ukraine yigize ndende. Haravuka ibintu bibiri byiza cyane. Yego. Chine yanze gutera Taiwan ngo isohora amafaranga menshi ijyaho na sanction. Nufata intambara Ukraine kayigira ndende ya mafaranga araguma sohoka ariko wenda sanction uzibure. Yego. Ufateho twa sanction ufateho dukeya. Ariko ndi Chine amafaranga izagomeye yasohora. Yego. None niba ndende ku ruhande rwa Putin. Urebe ibintu by'imyigaragambyo biri harango ndaza kwikwereka mu kanya. Donc Putin yigira ndende no kugira ngo agenteri nasange byaje makavuyo yice Prigozine, yice Shoigu, yice Lavrov, bari bose abiyicire ubwe. Prigozine yaramutunganyije. Buriya the next ni Shoigu. Donc ubwo abiyici. Sinzi barabonye muri cya kindi bitango no rugarisha. Amaze kwica abantu nka barindwi bakomeye ari ubinigiye. Sinzi ngo wari uri kuri hoteli arahanitse. Ni vuba cyane musanga yamurabyivu. Ibyo rero nibyo bashaka kubimarira ubwe. None nubimarira birazura ibindi bintu muri societe no bizuke. Kugeza ubwo Putin Biden azabona n'abantu ashaka kurumbinga bakamwica. None bamara kumwica ntago bazi ko Biden yateguye ba Salva Kiir. Ahitabwa ati ni mubarikanize ufate hariya undi afate hariya undi afate hariya undi afate hariya. Burusiya twongera kubona biba birarangiye. None amara kuvana Putin mu nzira ubwo hasigaye Chine.
Chine bashaka izindi mekanizme z'ukuntu nayo bayiteza ibyago n'inzara n'ibiki byose kuko uzasanga abaturage bari ku mihanda bapfuye kubera inzara. Yego. Birangiye nayo ivuye muri centre Amerika ibe yubatse nouvelle ordre mondial. Icyo kintu tutitonze kiranashoboka. None Biden ibyo bintu nibimunanira. We aza tuvuge Putin ageze muri center na Chine igumyemo ngo si batatu. Biden ntabwo azemera ko baguma ari batatu. Kuko Chine na Putin ubwo bazamugambana agasigara ari umwe. Azahita kurura cya India nawe akinagemo ubwo abyikorera. Kugira ngo India yabe compatible na Chine nawe ahangane nawe bari kumwe na Putin. Kuko zare Putin kunashaka gutegeka ni nkuko Amerika itegeka. Chine yo kunishaka gutegeka ni economic kandi na India nibyishaka. Donc nawe yizane bo compatible. Kandi koko tukunze kubona amakimbirane hagati y'Ubuhinde n'Ubushinwa. Kuko noneho kwa ko banahuje uburyo bw'imitegekere. Yego. Buriya India nayo yashaka gushora ibintu muri Global South. Undi niyo yabishatse n'ubwa mbere. Ariko no kwa ko India economy yabo n'Abongereza kandi Abongereza ntabwo bashaka gukora ibiyiko n'ibisokozo. Yego. India nuko yisiva mu nzira. Ntabwo focusinga ku bintu by'imiti. Yego. So rero nuko bizahita bigenda. Bafate India nayo bayigira compatible n'Ubushinwa bajya bakora ibintu bisa. No Biden na Putin nabo bahangana. Yego. Ubwo icyo gihe noneho zizahita ziba power enye. Bazahita baba enye. Ko Biden ntabwo yakamera 3. Bibyare equilibre. Ntabwo ubundi izaba ari equilibre. Ntabwo izaba ari equilibre. Erega equilibre ijambo equilibre bivuga ngo turasangiye turagabanye. Ariko iyo abantu benshi bari gutegeka ari benshi badakunda n'abatagize iyo nayo ntabwo ari equilibre. Ko haba harimo menace hagati yabo. Ubu ngubu umugore n'umugabo iyo babanye mu nzu ubona baryamye ariko batumvikana bavuga ngo urwo n'urugo. Oya rufite ibibazo isa n'isa rwasenyuka. Niko byabimeze rero aho hantu. Donc abantu bari mu nzu badakorana. Si wavuga ngo ni equilibre. Ubwo nizere ko umukunzi wacu Tade abonye igisubizo rwose umusubiza neza. Ubwo reka utubwire ibyasohotse kuri le contre-offensive muri Ukraine. Abanyarwandakazi inshuti z'u Rwanda abari hanze y'igihugu abari mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu bidukikije, uyu munsi twabazaniye muganga uvura ibya kinyarwanda akabavura indwara zose zananiranye. Indwara zose ikibazo cyose waba ufite hamagara muganga 0788 46 uyu muganga arizewe, agaruza ibyibwe, ahereza abagore babuze urushako bagashaka, abagabo bamwe inzoga bakazivaho, abakobwa babuze abagabo babona abagabo. Uyu muganga nta ndwara nimwe atavura. Abashaka kujya mu mahanga, abacuruza mu gahomba, abafite ibibazo bitandukanye byo mu ngo zanyu, mwese muhamagare muganga 0788 53 ni umuganga utajya unanirwa n'indwara nimwe ibaho yo ku isi. Ukeneye ubutunzi, ukeneye kugubwa neza mu rugo rwe, abagabo batesa abagore, abagore batesa abagabo, uyu muganga byose arabishoboye. Nkuko twabisezeranyije rero abadukurikiye kuri bwaze kuduciramo ibyasohotse kuri le contre-offensive muri Ukraine. Ngo waduha update. Mfite ibintu nk'icyenda wenda nababwira babyasohotse ari byinshi ariko ndebe biri strategique kugira ngo tuze kubisangiza abakurikira Ukraine muri iriya ntambara. Nigeze kuvuga ko kira cyuka bita Sena cya Amerika kizasinya amafaranga angana na miliyari 118. Noneho bagomba gufata amafaranga miliyari 60 bakaza Zelensky, 14 bakaza Isiraheli, bagafata n'utu dufaranga duke bakaduha Taiwan, no bagafata nandi bakayashyira hehe ku mpaka ngo na Mexique. Yego. Uyu munsi rero hari Sanchez bakoze basinya barayasinya. Ariko baravuga bati miliyari 60 za Ukraine zo ntago zizamo. Ahubwo aya Mexique barayongera ayo bagomba guhikene bayamena kuri Mexique. Umva Mexique byose yesi byiharira. Yego. Ariko baravuga bati turafata 10 tuzihereze Zelensky mu bya humanitarian, kubaka ibiraro iki byose, not intwaro. Ubwo urumva bamusigayemo senkana. Yego. Noneho ayo izo ngizo zindi 60 zo bahise bavuga bati tuzabyigaho kwabyo.
uyu munsi rero nabonye babyizeho bakoze donc babikozeho deba yego nayo bazayasinya niyo mpamvu nakubwiye nti ku ntambara Ukraine nta discussion kuko nimba ari igikoresho cya Renouveau Mondial kandi Amerika yironshinze ifite bije ariko no ko ituragira bashobora kwerekana ko hari demokarasi hari inteko zikora niyo mpamvu haba izo za discussion ariko azirasena nazo ni nk'iza Museveni ntago zikora aha nuko uko byameze noneho ababirigi bamwe barasaba ibihugu bya G7 ko amafaranga bafatiriye bayaha Zelensky nka loan bon nyine bya bindi bafatiriye by'abarusiya n'iki byose wenda kubwira abantu ibyo bihugu bya G7 kuko hari abantu baba batabizi G7 ni abantu bakomeye cyane mu cyo twita Global North Amerika Abafaransa Ubwongereza Canada Germany donc ni abantu barindwi ndumva bashyitse yego manya n'ububirigi burimo ariko G7 donc ni barindwi muzabarebe ukuriye ubanye n'amahanga w'Uburusiya wungirije yagiye kureba ukuriye ubanye n'amahanga wungirije wa South Korea urabizi hari tension ziri hagati ya South Korea na North Korea kandi North Korea barimo bareba ko iyi ntwaro Uburusiya yego urumva rero aho ngaho Uburusiya nabwo bugomba kuza muri ibyo biganiro handi ataba human rights twavugaga mu Burusiya Putin yafunze abanyamakuru 20 umunyamakuru nta ntwara bafite nta mutwe bafite kuniga itangazamakuru icyo twita freedom of press hariya ntagomba kuhaba none ikintu barimo barazira ngo nuko barimo bakamera imyigaragambyo y'abagore b'abasirikare Putin yajyanye muri Ukraine yego naho gatabagabo bacu turabakumbuye bari kurwana intambara zidafite akamaro nibagaruke igisirikare cy'Uburusiya nacyo ni nka UPDF yo Putin abohereje ntago abazi inteko rero abagore ko hariyaho ari abantu b'abazungu buriya nubwo Putin yabapfukanye ko bari n'abazungu umuzungu ntago ari nk'umwirabura nka Museveni ashobora no nta muganda wazomuganga no gukora ni ibiki yaba Museveni yaba ari iki byose gwayo ntabwo donc ari aho nimunamenya kuntu byagenze akora bavuga ati turigaragambye ukorega burya Uburusiya bano bantu begereye Ukraine yego kwa kuntu bakoraga ingendo muri Ukraine n'iki byose ari je bageraga muri Ukraine bakagana na bene wabo kuko ari Abarusiya benshi bavuga ati dore twebwe twibera muri demokarasi mwebwe ugiye gusubire hara mu Rusiya wigume mu bitugu rero kuntu babona mu Iburayi bigaragambya nabo bagira iyo mood yego kumbi ntibamenye ko bayewe n'umuntu utemera ibyo bintu none baramubwiye ati abagabo bacu bajyanye muri Ukraine bazane bari kurwa ntambara idafite kayugurira ntambara nta nakamaro ubundi nafite kujya muri center ntago bisaba guca mu ntambara ko twabonye ingero nk'Ubushinwa umuntu nimba ari kwigaragambya ngo ubuza n'umugabo uwo muntu agomba kuzira ibyo bintu ahubwo none cyo ngi umunyamakuru wamufashe agomba kuzira ibyo bintu ni bitugu nge yabisekeje rwose binabaje Erdogan ejo ni Putin yavuze ngo azajya gusura Erdogan ejo narabikubwiye Erdogan we yavuze ati Putin naza hano n'ubundi tuzaganira ku bintu byo kunyuza amato muri Ukraine wenda tuganira ibishyashya ariko nibyo tuzaganira byo kuyanyuzamo nkuko ari wavuze hariya muri Black Sea muri Black Sea Erdogan ntago ashaka Putin udomina Black Sea yego ngo Ukraine ngo ntinyuzemo amato ngo ntigire gute no Erdogan yavuze ati Putin nabwo naza ndongo no kuvuga ati ntago azambuza icyemezo nafashe cyo kunyuza amato ya Ukraine muri Black Sea nko yavugaga ko ubundi Turkiya ni pro America cyane rwose Perezida Zelensky ejo yagaragaye yasuye abasirikare abo twita Robotine habe rugamba rumeze nk'urwa Bahmut yego no kwenda rwabaye Prigozine yarapfuye ariko naho byari bitewe ubwo none uzanyirike Putin yasuye abasirikare ku rugamba cyangwa uzanyirike Museveni yasuye nkano bari muri Ventura ku rugamba abahe murara abwire ati ngose mu Rwanda igihugu mu Rwanda nta no kuguhumuriza ahubwo arakwihakana no kuvuga ngo Kiev
yavuze ko amasezerano yasinyanye n'abafaransa n'abadage ku by'umutekano ejo bundi azajya en place nuko bizagera kuri some batangira bishyire en place kuko nubwo Ukraine urabizi ko itari muri OTAN ndabizi ko rero ishaka gufata ibihugu runaka biri muri OTAN kavuga ati mwebwe mufite capacity mufite ibiki akambi associyeho nkuko n'abarundi biasosiya kuri Congo bijyanye na military capacity mwe na Kenya burya yaraje twaza ko yango Kenya isabe FARDC ubufatanye Kenya rero yari yoboye akarere mu gisirikare yahise ibona ko ibintu byahiye abakwega icyo bita rapport de force Perezida wa Polonye yavuze ko ashidikanya ku bushobozi bwa Zelensky ku gufata Crimea ariko icyo yabivugiye ntabwo ari ukumurwanya ahubwo bari ahantu b'Iburayi barashaka ko abanyakirene ubufasha bahabwa kuko na Polonye kubaho ubufasha ejo bundi ntibakajye birara kuko hari ibitwaro byinshi babaha abarusiya bakabibombarida ibindi bakabifata iki byose ndoko ntibakajye birara rero nka gutyo yavuze ati ubushobozi bwanyu turabushidikanya kuko ngo Zelensky abwira abasirikare ati ko amahanga adufasha mu mvi binari kutubwira mwakoze mukagera ku ntego donc umuhare ni nko mu buryo bwo kubongerera morale ariko wabanje kuba challenge ni challenge ubundi sungu umuntu yababwira ibingi ndabona ibyo byasohotse biri strategique ntago twiye tubona igihugu cyohereza intwaro nta budget yabibohereje donc n'utu diplomacy twasohotse ngayo ngoko rero katurekera aho ngaho reka dushimira abakunzi bari badukurikiye tubasaba kugomeza bagakora subscribe comment yewe na share muri comment ho tuboneraho uko mubitekereza nawe hari ikibazo wawe ufite ushobora kukibaza tukazagusubiza mu kiganiro kandi ikintu dukunda burangiye nkunda comment umuntu atera ku kintu avuze bwanyu bigwinga ko ikiganiro gikurikiye ariko nka magigiriza katitera comment yarebye titre gusa kahita ikumene site igenda abo akavuga ati mwe muri ntera hamwe muri iki byose akahita yambuka so reka turekera aho ngaho ibindi tuzabirebesha murakoze cyane reka dusubire mu kiganiro kizakurikira